završi prva faza svega će na finale. Najbolje su vreme koje su položili. Znači, na promašen šut plus 5 sekunde, a popodanje tek ne bi sve jasno. Сега ще видим резултатите, ще кажем кой е спрямал в другите следните света. Айде.
I prva igra, pobednik su najbolj za vreme je Goj. Luka. Aplausi. Сега можете malo da šutite, dok ne nastavimo za prva igra. Ok? Ajde. Soberi kapija brzo. Sada igra. Slušajte. Gledajte kapijene. Mora da šutite u pozadini. Ne mora pored, znači nije bitno. Da šutite u pozadini. Imate 30 sekundi, znači 20 metara. Imate 30 sekundi, ja? 30 sekundi pa će postaviti na više pored. Druga. Ovo je polufinale. Znači, svi da vas samo četvorica će da u finale su dobili rezultat. I to je vaše zapravo za pobedu. Imate znači 30 sekundi, šutiraš, zemaš tempo, izdavaš pozori kapija, šutiraš. Jasno na svi tako. Ajde, evo, prvi dvajica, Vojka, Petar. Sjedi dolje, sjedi dolje. Vojka, Petar. Samo je to. Premiste, moje 30 može.
Ismaila Guerreira. Damian, bravo. Idemo sad, Jovan. Dobro. Prije što ste završili, sad idete ponazad malo. Znate šutanje ponazad. Spremni se, možete.
Spremni? Ajde. Luka. Dva. Tri. Antonio Venezia. Četiri.
Хвала